Nya okoboko gocha asibali bale nokugania ekyombe gya next level kurumo cyobosongo nigo litkolya lero basangana abana kurwa senka ya Harambes for Kenya Safe House Nyakoe asibaba bakubasira gwetera kindagera ebitabu cyanga amone ebintu ebinge ebibira bakonye koegendererya okwana kerekyo abagwatani nigo basegetire bali bale no moyo bogwanchokuya wesokya nakubasira abale no kugania anene chinga kichiga chimeyega egendete koberange noja nabo gwetera umuteneneri w'ekyombekyo nigo bono akire unambia mono ase aliganire bonsi bali no moyo bokorwa kubasira muri keto weekly forenge no robotioro nase nyumba yokulinda chintakana ya Harambee for Kenya Safe House Nyakoe abo ase ekyombe kya next level cards and spa kurwa asomo chibosongo yekirana ele kuroba konyi gocha sabana chintakana bali bamenya tasomo choyo. Napenda kufanya kila mwaka kama next level, at least we give back the society. Watu ni watu ambao wako deserving, pia ni watu ambao ni venye tu hawana wazazi, lakini watu ambao pia wanataka wawe na good life, sio? So ni kitu ambacho tunafanya kila mwaka kama next level, at least to do this from all our branches Nairobi na pia hapa Kisii. We decided to give back to this beautiful community because we thought they deserve what we had, the small things we had, so we decided to come here. Ababwatani bekyombekyo bono nigo bayirali bagelyo ere kuire ebintu buna chindagera n'ekiyanga lekubasira abana bwono nyene kero bagenderete komenya bunenchera yemo yokurania ko bakogocha sebinyoro. So tunashukuru wale wateja wetu ambao wamekusupport throughout the year kwa kuja kuchukua services upande kwetu. Ile pesa umetupatia, it doesn't go into waste. Pia unaona kwamba tunachangia kidogo angalau watoto pia waweze kusoma. Tunawaletea vitu vya masomo, vitabu, kalamu, uniform mpaka viatu vya Christmas tunawaletea na nguo na vitu vingi ambao pia tuwezi vitaja hapa hivi. So ni muhimu sana pale nje kama corporate, if you can think about these kids. Kulengana n'ababwatani bekyombekyo nigo batebere bunani nigo baroche ngambuya baikabana bwange anenake chinga kyechiga chimega ye Christmas no mwako moya. Abantu baminto onyo kubwate cyanga ibere onyo kubwate ndageragari sanga nabana bamino ekyagere gente kekyoro kiwe ekera yesa ibore twarenga musini ni akobone engwe nigo abantu abayirete kisagwadi gocho nere kikire Christmas yeke enere nchira ya moyoro kirie naenda abantu baminto netaba niga nimete kidwan so mune chinyinge chire nimeta abantu mbaro batabwatikende mbaro batabwatikende tuikasenga kiya December nali amangana ko abantu bonsi nigo basabira kugenderera kubekange abanga bunabwo rero baro bakweigwa buna nabantu muna montonde bwensi n'abantu bayito muri Sikalia mucyo yego kwa Harambee for Kenya Nyakoe Safe House obera ase myaka 15 on tageto tebanga abantu bayito kabe no moyo bwo konya abana bunaba twasomiri abana kurugaiga abandi ba college university abandi ba college abandi no bali school ekero konyora kendi gyo onyore gitabu onyore karamu onyore bikoroto onyore uniform otoletere otorakinga biyamano abateli bali banyaka babwikirana asense meyo nigo bayire irabuna nigo barachiko bisire byagwa byabana abo analegema ebyogotera. Kiungana pamoja mazee tusaidie watoto wetu watafika mbali, si ndio? Na pia tumekuja hapa kunacha talent ambazo bado ziko chini pia, unaona? Kama mtu ako na uwezo kurap ama kuimba ama kuchora, yani talent yote tu tunanacha, si ndio? Na reggae, nimefurahi sana kuwa mmoja wa next level Cards and Spa. Tumefika hapa hivi kunacha talents, too many talents around here. Mimi kama producer, mimi kama mwimbaji nita support talent 1, 2, 3 kutoka kwa hii familia. Inkolipoteria Ensoko TV kurwa somo chonya koe nsemo ye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge.